Katanar ka Koit ka Khyndiat jong ka jala Meghalaya ka khat Khyndiat tarik ujileo arja arpoi kalapun bana begidan sanspa khat sangut ki biya thamayo COVID-19 sanspa prap sangut ki bakot bat sangut ki baklan nagi biya thamay Mynta kasangi laipu argut ki ne is Garo Hills prangut ne is Jantia Hills shispa andru pulangut ne is RiKhasi Hills khat sangut ne North Garo Hills sanpinyogut ne Riboy district arpu argut ne South Garo Hills khat Khyndiat ne South West Garo Hills khat argut ne South West RiKhasi Hills Andru pulangut ne West Garo Hills shispa khat sangut ne West Jantia Hills but prangut ne West RiKhasi Hills district nagi bakot Mynta kasangi arpu prangut ki ne is Garo Hills Khyndiat ne is Jantia Hills arspa saupungut ne is RiKhasi Hills laipu argut ne North Garo Hills arpu prangut ne Riboy district khat sangut ne South Garo Hills laipu nyogut ne South West Garo Hills arpu langut ne South West RiKhasi Hills nyopusangut ne West Garo Hills nyopusangut ne West Jantia Hills but arpu sangut ne West RiKhasi Hills district nagi baklat Mynta kasangi argut ki ne is RiKhasi Hills district iway ne South West Garo Hills iway ne West Garo Hills but iway ne West Jantia Hills district hadu open mi ekane ka khubor ke jala Meghalaya kaladan 1,000 praspa Khyndiat punriu tali positive case 1,000 news pa saupulai tali active case lani ki bidang dan hapeng ke jingsumar live Khyndiat 1,000 live pa nyop nyongot ki blokot but news pa nyop punriu ngot ki bloklat no